Jedan dan možemo živjeti trošeći ga potpuno u svoj pametni telefon. Čak i ne primetiti da nam se život skratio za jedan dan. Nikoga nije briga jer nas ima puno danas. Iz svog iskustva reći ću, nije za svakoga. Moje ime je Alek i dijagnostifikovana mi užasna dijagnoza pre oko mjesec dana. Lekari su mi obećali 1 godinu života, a ne više. Ležao sam bolestan otprilike nedelju dana i jednostavno sam zurio u plafon. Ali tada mi je sinulo to da bi ova posljednja godina trebala biti najbolja u mom životu. Tako sam napravio plan. Svaki dan, a ima ih čak 365, hvala Bogu za to, za mene bi trebao biti praznik. Dan dobrih dela, dan za branje cveća, dan za kuvanje neobičnog obroka i tako dalje. Volio bih da prođete ovo vreme sa mnom i možda sami sastavite neki ideje o trošenju ovog dana. Onda samo napred napravit ćemo ove godine. Dan dobrih dela. Razmislite koliko često činite dobra dela. Ako ih jedva ima, onda je ovo pitanje za vas. Možete da izaberete dan i pokušavate da činite samo dobra dela po ceo dan. Možete početi sa malim, recimo hranjenjem lutalice kostima. Onda možete dati nešto novca muzičaru iz podzemne železnice, na kraju krajeva to je njegovo delo. Također možete raditi stvari bez ikakvih troškova, na primjer volontirati kao čistač parka, međutim park je u vašem gradu i često ovdje šetate. I dalje možete da pomognete bakama u podzemnim železnicama, recimo kupite im beli luk. Možda vam neće trebati, ali za njih je to dodatni dinar. Ima puno takvih stvari pa isprobavajte. Nikad ne znate kako ćete se osjećati. Tako da sam jedan dan bliži kraju. Pa ostalo još 364 pa nisam uznemiren. Dan pored vode. Na položaju u kojem sam sada neko počinje da voli više mjesta nego ikada. Danas vam nudim da provedete dan pored vode. Verovatno je najprijatnije u letnjem periodu da se probijate pored fontane i osjećate kapljice vode na svom telu. Zato pokušajte da pronađete i posjetite najlepšu fontanu u vašem gradu. Reka je idealna za kupanje, ribolov i jednostavno dobijanje preplanulog tena. Reka je dobra za sve. Ako imate sreće da živite u gradu, pored mora, i verovatno ni sami ne znate zašto, ali reći ću vam, neki štede novac tokom cele godine kako bi otišli na more, a vi ste ga dobili u komšiluku, tako da ne gubite šansu da uživate u ovim darovima prirode. Ima još mnogo mesta, jezera, potoci, vodopadi i možda čak živite pored okeana, pa pokušajte da uložite dan i potrošite ga pored vode i nikada nećete zažaliti. Odložite sam odlazak na more svake godine i to je sve uzalud. Dan da svima kažete da. Istina je da sam često govorio da je neko negativan ili se ne slaže sa nečijom inicijativom, ali sada zaista žalim. Danas sam ispravio greške i ceo dan ću govoriti da. Za početak možete reći da sebi i izaći na trčanje i raditi vežbe ujutru. Nakon trčanja recite majci da i uslišite joj svaku želju i ulepšajte joj dan. Ako bi vas neki ljudi na ulici zamolili da im nešto kupite, pokušajte da im kažete da. Iako nemate nikakvu želju, ali možda vam se i svidi. Na mnoga pitanja možete odgovoriti sa da, ali vrlo je važno da se ne ide previše sa tim. Na primjer, bolje je ne reći da konobaru koji vam nudi ceo meni u kafiću. Mnogo se takvih situacija dešava. Pokušajte da saslušate nečiji zahtev i ako želite da odbijete, dobro razmislite jer se tada možete osjećati loše zbog toga. Proveo sam 3 divna dana temeljena na temama i želim da vam kažem da neću stati da je to samo početak. Pogledajte na našem kanalu i ponudite mi svoje ideje o tome kako mogu provesti još jedan dan. I ja ću izabrati kako ću provesti posljednju godinu života.